Akiaria ri mwena wa mwingi ya Ithũĩro kaunti-inĩ ya Kitui, spika wa bunge ya kĩbũrũri Moses Wetangula nĩ itikĩte gũkĩrĩra mwaho wa mũng'ethanĩro akiũkuruhania na ũteti ũtarĩ kĩharĩro na wa ngayũkano. Tuwe na siasa ya kuleta wananchi pamoja. Tupunguze siasa ya matusi, siasa ya chuki, siasa ya kugawanya wananchi. Kuringana na Wetangula, atongoria arĩa monganĩte kũruta thirikari mahĩtia matirĩ na itanya rĩngĩ ũtiga gũtigĩrĩra thirikari nĩ yaritũhĩrwo kũruta wĩra wayo. Rĩu akiuga atongoria aya makoretwo magĩtuhũkwo mĩario ya kwagira gĩtĩo President William Ruto na thirikari. Wewe ukitaka kuwa rais wa Kenya au kiongozi wa kiwango fulani, lazima uheshimu yule aliyoko, ndio wewe ukifika huko pia utaheshimiwa. Wewe ukitukana viongozi, wewe ukipata uongozi pia utatukana. Ukiwa kijana kierere, unapiga wazazi, unapiga jirani. Ukiwa mzazi, wewe pia watoto wako wataanza kukupiga. Gũkĩrĩ ũguo Wetangula hũthĩra mweke ũyũ kuha ikaria gĩcigo kĩa Ikamba-inĩ gwĩtĩkĩra kũrutithania wĩra na thirikari ya Kenya Kwanza, akĩgweta atĩ President William Ruto nowe ũngĩhota gũkinyanĩria ũthii wa na mbere na ũiganani icigo-inĩ ciothe cia bũrũri. Jamii ya Wakamba tuweze kutembea na Wakenya wengine. Unajua viongozi saa zingine anaona maslahi yake ni kubwa kuliko ya wananchi, anapotosha wananchi kidogo kidogo, anasifu mambo ya kukosa kuwa kwa serikali na yeye anataka kuingia. Mfunje hizo minyororo ndio mheshimiwa wenu aweze kuamuka. Mambo ya maendeleo. Mtaenda na wale wa maendeleo ama mtaenda na wale wa ukabila? Ninyi mtaenda na wale ambao wanataka stima ama mtaenda na wale ambao wanataka mgawanyiko? Atongoria angĩ matongoretio nĩ mũmbunge wa Mwala Vincent Musyoka moria aikari kweherera ũkombo wa kĩama kĩa Wiper rungu rwa Kalonzo Musyoka na gwĩtĩkĩra kweherera ũteti wa mũng'ethanĩro wa kiuga ĩno noyo njĩra hũthũ ya gũkinyĩra ithunya rĩa thirikari tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Huyo amepiga safari na magari kubwa, amekula vumbi, a former sitting deputy president of the Republic of Kenya. Amekula vumbi akielekea na kule Sekuru, mpaka macho inakuwa ya brown, mpaka nywele inakuwa ya brown. Anaelekea kwa kiongozi mwingine ambaye pia alikuwa deputy president of the Republic of Kenya, katika kijiji ambacho hakina stima. Pata huyo bosi atunaambiwa akamba ni nyumu za opposition. Hiyo shetani toke, semeni toke. Kalonzo toka kwa wewe. Enda State House. Enda ukaone William. Wakamba wanataka kufanywa kazi. Hadi Nyakame TV, Dr. Koni Bataru wa Mwage.